هنکی سر هاتنا دسته بلندا کردی بسکنن بو هریما کردستانی و ابدر روشن لهریما کردستانی و ده اجندای کاریوان دا هنک مجارین گرینگ هنه بتایبت جبونا رکتنا حولره دوی دوسیه دا جی برز احمد سلیمان پیدار دسته بلندا کردی لسیدویمه حولره بمرانن برز احمد دما باش به دسته بلندا کردی ابدر روشن لحولره نه بگشتی دست بگی کنم که بجن چه ده اجندای کاریوان ده هبو سپاس دما تجی خوش بیت و تماشاوان هجار خستنا ما وقتا ام هاتن جبو دیسا جی وقتا کرم کرگوت لسر داخوازا دیوانا رئاسة یا اقلیم هريمي كردستان جبو دیسا جی ام لسر و اتفاقا هوليري بسکنن هر وها جی کا حيا چه استی اف اتفاقاتی تنفیذ کرن چه که ماسید ناو کاری مدهیه لسر سکنک باش لسر وی هات کرن جبوه جی اف جوات می قدر باسبون دست پیک ده ام به دکتور فؤاد حسین ر جواتک ما چه کر تشتی سرکت ده هاتن دانوسندن اف دروجی ام بخوک دستایا بلند جوات اخوا ما هوليري الدار خستي ام لسروا خالي جوج جمتي خستن براستي د براتيكي د باش نهاتو بجي كرن او برياري كبري ام لسر سكيني بون ما بريار سندبو حتى في وقت جي بيك نهاتبو و اف دوان دمي داويد جي بوجي نرازيبونا خلكيما بوجي نراحتيا خلكيما هناك بروبلم جي لهناك دبر تشيبون او اتفاق بخوا كد جيكي زرره که دجی نراحتیک مزن نابلتی مده اف خواستن باوریا مجبور و بوجی و آن هاجی ایرو پشتی جواتا ما توابو ام گهاشتن هنگ بریاری ام چوا کاربن وان تشتی نهاتن بجی کرن ام بهورجی دیساجی کاربن دوخت بید دمک نزیک دجبرگ ما هر تشت وقت جردانی بجاری چنابه يعني حتى في تاريخك ما دانية أو تشتيقوا جهنة دفي تمام بك. بله كيك سليمان وجي بالكشان سر تاريخ بس و تاريخ ديار نك لغوري آگاهان يكي مها ده روجا داوية بو جبجيبونا ركتنا حولي أو يك شخصي راسته. قالك خالجي براستي ولون هناك جي بلكي حياني بازدي ماها مانغاك امتي دنه ويك جي ماها يكي ماها دها بلكي خالك تاني هي حتى بازدي ماها دها قالك هر تشتي جوج ما بيبريار ستندي بجيب بالتنفيذ ببه باشا اول يكون ركاتين جبجيناكا يعني طبعا ام نراستم رو بيجه كو تاني آليك ركاتين جبجيناكا حتما كيماسي لهر دو آليان داجي هيا لی اگر هاتو آلیه که کوب حتی نیوه روژا دیار کری جیوه تاریخ و که دیار کریه دیسا جی او رکتن جی آلیه که و نه جب جی کرن ده چه بکرن بوه که وك تكرم كرجوت نج آليكي تاني ده اف مسألة بجينبوية بلكي لآليكي جرانتر به لآليكي ساريا بيك آني نيجير بيتر بج آلية دني ودهنك خال ده هي انجمانا اجتماعي او برپرسیار چما نبویه هنگ خال هنجی انجمانا قل یا رجعوای کردستان او برپرسیار چما بجی نبویه لی مهردو وقت دستایا بلند و جاری براستی جی لسر هات سکناندر رخنک مزن جخور وقت دستایا بلند هر وها او کمیته گما آوا کرن او بخوجی بون جی رخنه هنك تشتهن براسي بجريداي بوان امكانات وكوادر ما بخوه او كوادر نه حتى اجبر تشتاق هاتي بيشيام امل جمع وك انجمانا اجتماعي كاروباري ما دسبيك ما تقول ام انجمانك سياسي جبو ديتنك سياسي جبو نرينك سياسي انا لسوريا ولدفري كردا ولو تشيبويه تشتكي ددبه جماعتي خستن قالك تشتاق بشتي هناك
يعني دستلات هناك دستي خواج ناف خلكيك شان ديج هناك مسائل او تبدي كتنه هستيمدك ام شلو كاربن خدمت عملتي خوبكن شلو كاربن باراستنا وان دبري خوبكن شلو كاربن او ممتلكات خلكي مشاكل ناف خلكي دي بجيبكن كاربن چارا سريه جر ببينن اوانا تشتن نهبون لجمع وك انجمانان اجتماعي كردي بله انجمانا قال يا روج افا دوي وارد هنا قافجي افيت بون او قافانا الجور ديتني وان اما وانا بلكي هرتش ديتني منا وكفدي وقتاك ديتني منا وكفدو بيجي او رنگ دي تنفيذ جيد بيجي مشكله وجي امريكا ربن باشتر رياجير ببينين لي جاري ام لسر ساكين مقوت او امكانات او كوادر او بخوا هناك جي بلكي هنا كوادر جيردانين او كوادرنا ند جي ويد نمناسبي ويجي او بخوا جي دبن استنج لبيشيا يا بروبلم لبيشيا بيك ايناوي براستي اف غافي انا البيشيا ما غافن جرينجن تشتن قالكي زيدي بلكي احياء انها زيدي امكانات وحاضريه من وك انجمن يا وك دستايا بلند وك هردو انجمن بهافرجي لي ام ولو السرسكيني قالك جرينج ام بردوام بكن وديبوك قوتنا تيتا كرم كر قوت ايما الجمع وك داخوياناك إلو ما داخويا كرن بلكي ريل بيشياما ريك تانية او رياغ ام تشلو كاربن في اتفاق الله تيخن تنفيذي ده يعني نقل لك ريل بيشياما هانق ام كارم بيجن اذنبو يقدن اذنب براستي الوزيك مزن خرابيك مزن تشتن خراب والبيشيام التي ما بيجي كرنج بوجي اف اتفاق ام هردو آلي بمسؤوليات في ليبنرن قالكي بشعبكي مزن ليبنرن قتشلو كاربن تيخن براتيكي دشلو تيخن تنفيذي دجبر او برجوانديه ملتي من او باراستنج ملتي مرا او اغ كارب مت سوريا دي بخدي بك خدي ماف وبك خدي جي وخدي رول دندري سوريا بله كيك احمد لروجاوای کردستان شخو بریجی یعنی بری نهاجی کو دسته بلند هبو دماغو از روجاوا دسته بلند کردی جی هبو ل بازار داجی مالا گل هبو مجلس محلی انجمن اجتماعی کردی هبو لتنسیق نوبر وانا دا اوانا اختی کو دهاتن ولی جبیجیکنی بریار دسته بلند بالا دردخستن نهات شيء وصل هي اللي جوري آگاهیان مثلا دسته بلند اوفیس خو نویسنگای خو لباشاران و بگه اگر تشتی که وصل ببه یعنی اوفیس و لباشاران دواره بکرن و دمه مالا گل و انجمن اجتماعی کردی بگشتی یته کنه دلجر کنترل اوفیس دسته بلند کار بکن یا نه او جبوجي او جبلك يك جوا بروبلم مبو يك جوان تشتيك براستي دبون جيجو امشلو كاربن في مساله بجيبكن او بريارك دستايا بلند دستاند قالك جرا العردي جي خونديت نل جمع انجمانا اجتماعي جي هروها جي الجمع انجمانا قال يا روج اباي كردستان ام لسرها يعني الجمع سكنك مازن لسر تشيبو ومديت يكجي كيمانيه ام حتى انها وقت دستايا بلند كاري خدكن بلكي هين برنجكي نولو بجي نولو ولو دكار دي خباطه ويد نا قالك يبر بالشعب نتشتكي منظمه اوايه ما بريار ستاند ام يكجي اوفيسي خوا فكن مقرات رئيسي جبو انجمان ايلو هناك دفرد بيشاوات قامشلو الكوباني العفريني هروهاجي لديريكي وجبير ام كاربن تشلو لدفري ديجي وان اوفيسا فكن افيك اددوا ام بنافي وك بعربيت بغرفه عمليات ودوامك تايبت 24 ساعات بتناوب لهبج بو خاطرش بر براستي قالك تشتين مهم انها ايلو وبرسكريك ومشاكل او دناف خلكي دي تشيدبن هناك جي جبرج ام نقل لك يلسر هفدون وقت دستها بلند جيكي ما تنق ام تيتكاري خباش بكن او خو بكن وباش متابعه بكن قال لك تشت مزند بن جبرج وقت خد ام شار سرناكن اف باور يامد اف افاكرنا فان مكاتب بيوريا الهندري فان هرسي باجارا هر چار باجارا ايلو وبشتي دمك دنجي اللي باجاري دني او وسائلتك وكشلو كاربن بير اتصال دناف هفد جيب جيبكن اف يك اددوا ام كاربن براستي غرفاك عمليات دوامك 24 ساعات هذا اللي جي خو ببين انه هناك انسان ديجي كوادري ديجي كاربن الي كاربن بويناري وقال لك مشاكل البيشامه ريل بقري وبلكي باشترجي كارب جي يعني تنفيذي جبوفان برياري هاتي استان كاك احمد برسا سينور جي برسا كي جرينجا باراستنا سينور آنها از بابان مجاره که دنیا گوتو بجوه بون برسا باراستنا سينور روجاوا دیگل حریم کردستانی و چاوانی قاش کرد
شخوا مسألة يعني براستي سينور بلكي بيتر سينور دنابينا يعني سوريا وهريمه ده او بيتر جبر إلو او خلكي ما تشقاس هون زانن تيد درباز دبن وبنامبر دبن او دبن وقالك بروبلم جيدر دكبن بحاجتها تنظيم بحاجتها باش لسربيه سكنان دي جبر دستلات مادام لور نما ام مجبور بن فان مراكزا يعني جارك با بباريزن جارك يجي تنظيم بكن شنو هاتنا تيد او شنو هاتن انا هنكي قالك جالي کی تنه دیتی مشاندن او براستی بو جیه گوگ ام چاو هفش به هفره کار بکن ام ویسینوری جاره که مد کمیته آنها بریار پیسندن کمیته مدنی جبو خاطر اشراف لسر وان هر دو ما بریار دا گدجی بن يعني جبو چونو هاتنه و درباس بونه ده او هر دو جي بدبن اشرافا كوميتاك مدني ده به كارب جوا مسألة جي تيد بجه و آليكار بجبو تشاوا كارب وان مشاكل او حل بك وشخرجي بتنسيق بتايبت بهرم رجيد في آلي ده لآلية دنجي كوميتاك اوجي اشراف لسر باراستنا في سينوري ام بهفين ام افجي وقتك جير هاتي دانين قلتك في تنفيذ ده هاجر كتنفيذ باوريا ما قال لك يعني بروبلم في مجالي وشارع سرببن وشوا ام دبيجن يعني هرتشت نئيرو ندهرو وتمجي او بروبلم او مشاكل وبين بيشيا مجبر كاركي روجانا خباتك روجانا ظرفكي روشك وك سوريا يبخوا او تايبتي دفري ما يلو قال لك خلك سوريا بخوا لجما بتجيبونه خلكيش ديري هاتن خلكيش حمص هاتن خلكيش حلبي هاتن كردي ما يقل شامي بون لحلبي بون تبدا فقران منا دفري كردي يلو دفري براستي يعني كسي بياني وكسي نوي بخوا والجور ويناجي روشا تندرستي روشا يعني معيشي وضعي اقتصادي بخوا كتير روشك آلوز دق ام بخوا جبوه كاركي نكن حاضري كنكن و استنجك مزن بشيا مجبوه بالك احمد برشاري من قال لك اندي سبو جناب اف مساله جي تنظيم بقول لك احمد برشاري مهن هنا برشاري من جرين هن الاسباباتكم قال جي ذاتن مراقبان شان دك جبويت كاي هنا قالي كار و برسوا كرتو كرمانجي بده 48 ساعت در باسپوی ده زیادتر 1000 کس سینور هلیما کردستان درباز بون یعنی خلک روجا هات هلیما کردستان اف سر باورت اشخاصی حالت کی درسته لجمع إلو ما داخوانيك بيدرخست وام دبينين براستي يعني افالابونك جدفرن مره تفق دفرن ما حتى في وقت دفرن اشتيانن او تنگو توجيل سروتنيه وامجي هيفين جملتي خوش خلقي خوش خورتي خوش جواني خوش جلس العرض خوا المال خوا الملتي خوا بخدي دركبن واف دركتن نتشتكي درست نتشتكي جي خدي افايا ام بخوا بحاجتها وان امكاناتان وان خورتان وان كسي جو دردكبن او دركتنجي ايرو نروشك خوش بالنسبه وان لهريمي جي هي زحمتيك لسر هريمي جي دبي ويا كاك احمد بس كاك احمد دوجي ميواني كي مهبو ببره دوجي ميواني كي مهبو همان في برنامج روجاوا رخنه یک دسته بلند کر جبو يعني هر کس انا خلک ما روجاوا جبر باش نبونا روش جیانی درابن جبر فقیرتی هجارتی و نبینا مادن خارن یانا در بازی جهندن دبن اوی میوانی می دوجی مثلا رخنه یک دسته بلند هبو دگو چما کمیته لجنه کمیته نوی اولهیه هيا نظام ايش هيا وهيا بس لجنه یک بناو لجنه آبوری ترینه کو گله کی گرینگ جبو کو سر باور و اگر دسته بلند کردی کمیته که آبوری چه بکه گلو دی آلیکار نبه زیدتر بو باشبونا روش جیان گل ایتر گل جی مجبور نبه دوری به چول بکه ما هيئتك بوي اوي انها ايرو بريار بيستند جبو آليكاريا انساني جد او بخوا او جكسن سر بخوا جكسن بيتر دفيواري د بسبورن و تيد گهشتينه او جي و دانستندنه خو بوان سازين
انسانی رج درفش بو دوی آلی دید آلیه خدمی دید آلیه تندرستیه دید آلیه خوارن و او ام چلو کاربن و مسئله جی آنا ایلو بریار پیر هستندن و نزیک جی تی آبا کرن ام بهوین او کارب آلی کاریه بکدوی وارید. بله بله که احمد ام دیسا سر اوی بسکنن نها چارانی ویسا خوردان هیا یکو سر وی بسکنن سربازین جداویین کرد کل هریما کردستانینن اوانا رولوان دی چه ببن؟ او رولوان وک بریارا هریمگ استندی اولو جیج مرگوتن اوانا ما حاضریا واکریه جبو مسائل خوی پاراستنا آسویل آباجارا چلو کاربن دوره و به پاریزین کاربن ممتلکات و پاریزین دوی آلی دی ام بخوا آنها وک ایلوجی ما نگوتی ام حوجداری واکسانج بو خاطری وگرنج بو پاراستین هگر دو وقتا که به ام بخوازن ولو دیتیگ سرکتیا هرمی گوت اما افکساناش خو ایوانه خورتیوانه سرباز ایوانه ام گاواگ هون بخوازن وقت دستایا بلند و بگرن وقتا هون بخوازن اما بخوا حیا آنها ما اب بریار نسندی جبر پی حاجت چه نبویه هگر ام حاجه جی ام او حاجت ام جیر نیدیتنجی خو خورتی من وقتا او استقرار فقر دبری ما وفقر مالی خو زارو که منه. بله انشالله که محمد پرسیاره که دنیش که احمد ببوره خورتین کردان بزوری دبن عسکریه دسته یا بلندا کردی و مجاره ده یعنی چه ارککی و هیا و دی چه کاری که بگه بوان خوردانا؟ او يعني بلكي هناك تيد يعني بوي رنگي مبالغه چه بوي يعني مستر بويج وك هي تشتا هي هاتن خستن او خورتانا او سرب او خورتيج بو عسكريه برنگكي وقت بيج احتياط بعربي بيجن يعني قلنا اساسيين هناك يدن هاتن بري عسكري كن ايروجي دي سوات خوازن لي براستي قال لك دعايته او بروباغندا تشي بو قوتن انه ايري شمالات كانوا خورتا دقرن خورتا دردخن بوي اواي نولوي باوريا مد خورتي ما كارن لدبري بمينن كارن لدبري خو باريزن كارن حتى كاري خوجي بكن او دركتن قال لك ايرو درست ديسا ام ديفيجن بمينن باراستنا واند ناف ملتي واند ناف قال لي واند ناف مالي واد باوریا ما هي و ام بحاجت اوام بده وقت کی نزیک ده باشتری قدر کوین جوالاتی خو بله گلک سپاس بو برز احمد سلیمان پایدار دسته بلندا کردی کو لحوله به مرابون